KCTV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sport Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foolish, ordan mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Uba wan kit kupar khar umnon. Ubadan kajing ang not mensyakri kampai ki patba ke emlang kesalang. Hakalai trek no para arajar arpuar. Ulami syakmat ban penbenai la dia bon aireng ke mukertong independen na nong thamai konstituensi ha ke election syakayeng dorbat hawan jong kajela kaban salong haus nam arajar arpulai. Uba wan kit kupar udairu ubalami teng banyakon ke mukertong ha ke election MDC haus nam arajar kendai na nong thamai konstituensi tama shim lala ban poi syakatong. Dia ngakwa ba pentip ba nitu iki no chot nong jangan otma hi ba hakani ka election aja pula ngamot mikmat yang kumota u kertong regimet u independent candidate kan dia kumba menlas MDC ru ngalayang hi men aja kandai dia ngalayang hi tropor menlas MDC kan ba usna aja kandai nakani ra konstituensi hi kumba ta kajing tmu hi ka jonga ka bai ka de ba kajing tmu ta ka babuan hi nama ngai i ba kini ki menswa ki nong mikmat ki jongi hi ki keren ki buan kita kajing temu kajing ai dai tabalong dalak poi pat kata kapur kata kajing job don ki pat ki klat akan ya kata kajing temu dai tidak kadang apa kumkan ni ka mau jam bangasim ngamenta ka ade ka mau jam ka long ka jenong rong bahi ka jonga te kum kajing long jong bahi ka jonga bang nga perkat bang pusan ha ba menta lada ki bahi jong ka te ka konstitusi ki man ki para jonga lada ki isya yang ta kum pa kayen ba nga kular ba yaki ba hakani ka sansnam lada nga ki aya nga kum kata bangan penya ta kayen kasam ngan penbiang betang ya kata kawai ketika kot kakek namar kakot kakek kadi kawai teh umdan spa umdan pau umdan jeng nang jeng sta kadi tang kawai kakot kakek dia kani hi kajeng wan jonga ni ba mangan pentip spi baro ba hakani ka sansnam la laki patbah ki aila danga hakani ka kanti ngan nyele bekat bangala man penbiang ba ya ka kot kakek namar ba ngimpat biang na dong sedong namar ba inang dunalot baro pet jaka taka kajimpang ka ba kli na ka sadam na ka kitni na kanya katay baro kajimpang minang dunalot mo te takatawan kung ngaru balay ngari tong nong bala te ba ngaru la sales ngi la tray da pangru tray hapoy sa hospital sarkari taba kasarkari pat kambiang kita te si ikan nga neki weki men pa jonga ken poi nomor ba kum kasti jungi ni bona kini ki BPL bat ki bona kini ki bam la ban kesan la de te la kasarkar pat kam perkat ya kata kalian te sanu kan poi de kalau jungi nomor ka kot ka hi de kan kong do hanga kan ngapit pusan ba nama kumba fi ihi ba mentaru kibun ki bakran sepang kata sabodar isu ma ba siat kita ki asa me ide to aja kata nadu muswa hindu menta tabaka kasarka ba penyap ya ka yangi pat nadu muswa san posnam handu menta namar ni pat biang ta ki facilities jongka hospital te bona da perkat kita ki ba du no namar bali bakim biang ka hospital ka facilities ha hospital ne ki doktor ki dawai teka nungot gitu ki balayang handa ngim fokus pada ya katu tidak ada aku ngaru nomor beling lai ki perlok ki baying pasam ki marjan marpa ki ikat nungot ba kim la nomor belai ba ka sarkari kam provide tay kita facilities tidak ada aku ngahi nomor nang dai fresh bat mangaru nga kade kasenjam banengkong ka jonga hane te ngamtip kita ki thong ne siang ala pun pai tamba meeting and fokus pet kani rasan slam la ki man ki parahi ki ala danga ba ngan fokus pet tang ya ka kot ka ba la dang ala sya te ya bu jing dua lang ai yang nang ba ka jing dua ka jong psiahi kan pen isya kan kata kalenti ka badi sya banyak mah te kum bang jing tre jong ai tang adi tang nong bala te kum nong bala hi bang tre kum tu pat te long ya dan si pelak be balalang te ngai i pat ka hata kajeng belai jong apa katakan ngai i we plak jong apang ta
Tidak lapang bandeli hospital umdan kata kapisa de banong beli jauh di cim dawai na hospital mo dia da licim entam dan dah phone ja kita kan mama ne bala ban support kan kata kapisa ban hospital tangba dalam phone kita ban switch off ni kita teuta pulang ngapat ha kajing lesi ke bambiang na yang nasam deh hap syura no siyang kan dalara siyang pat tang katu kan ni pat supanana balak teh te katu kan ka pen poi sana sakane ba ni para mangi ni nang ret pat teh ni nang ret pat kami kali kan nang ret tabang imla banyarap iwe te kanu kan kajing kata deh kum ban pet kan ya yu tai kan mo te dah kada kan kum kajing kapisa pat yang aparkat kan ya kamde tang mentah kan ya kapisa ta kabla kala nado ka miswa men kimen ki pa ki jongi ki kapisa ya nado kan ya kajer ser ka miswa tambah dapat komentar kam so pera nomor beli ka belayak nado miswa kan tabangi pat ngide ban syai no mentah bangin de fata bangin long no ta nong krang ta hari ki pat bai kan ki ban sul ada ki kwa ke ini kwa ni kwa kita kan ki ban biang ki school ban biang ki dawai da sian ki ka kam gajang to bangi pat ba pat akan ni kasan sem ni ki pentami do ni hak pisang ni bin no itu sia aja raja hari la ki pat ba ki sai bang no kini kita ban biang ini kita kan ki dawai ki doktor ki school ban biang kong ki BPL nang si bon ki long yang kong ki BPL lam ki bon ki bom di hak ban yo tapi ki yo pada ki bom di hak dah ki BPL IPL tu kipat baru kami itu ru ba kinya pan kinya eru kinya pan kinya kami hari ki pemerintah kata kalang kapisa pat ki kelek no ta dah kada hari ngape mentah ki beri kila khamsai te sipanggal yang kata ka ite na karmen ni ba ki beri kinang syai su mah kamtam te bat to kan don kan kata ka changes nya ka jengkala mah hakane ka generation mentah kum nga di simat manong ba ngayon semua mentah po ki media ki eru ki ong yang apa ki sui kan media ki pun ba syia thung sop ya sop te kom nga di fresh hakane ka liang jong kan ka dan no MLA le si ki pat ba ki yang aku muta sya pa kayang kan te ngan ngamtip mah ka handuk anu kata ka state jungi ka poi kan nomor ngai imenta ba habzang untuk bazang ta try handuk ki employees ki dawai ki school ki baro ki development try habzang from root nomor ni pet ni mentar ki surok tang si benai si tayo la komjuk biang kala si tayo me la hadit tu la live street la pat da te ngapet ngai ni try habzang from root tef the bazang from root parte try hapet saya kata ka ekonomi jongkastit kan ka revenue mah te dalai kata ka revenue ta kata kapon ni ka nila kan ban sedang kan ka kam kumlo bagian penkiu kan nyata ka ya kastit